highway politics adu da appeasement politics to seba now indigenous peoples mayam maroi na khoi mayam community mayam se bhap tamin ba mathau tai ba aduga to ba po che yam luri ba po che sarkar jina sigi se how what is the road map restoration ki process is da moi ki sarkar ki road map kaino hai se ma ek chum na sing na thambi da ba se hoi ki praja ji awa ba ne ba now do taradi now government public gida yamna clear oire zomi kambu na thinge mei se thare ko kari furniture me am lo tho kan sida moi ki district council ki executive officer ki mei tha khare khot khare ado taradi how far kayam chathaki gani maram di pending issues me am le maram di bu honorable MLA Valte ki dead body su kaino funeral to bangamdri adi matak si gi amukal la e ado itara di moina district tongan ba akoi zomi gi oina specific ki kuki ga samna daba DC office DC SP office samna daba kuki ga akoi punning daba gi adu gi wakhandu le rabani na kadai phau manipur government na kai to gani so hojik se rule law mayam sing sa phakto ga langnara ga kana ba ponte ba si di ko langnara di nu wate do rule law sin na chahi hum adu da du yaroi law su leite ba phajana rule transfer posting policy gi su aina if I'm not wrong ei lanam da badi phajana leite ba ko IAS ki IPS ki cadre post CCC hai bi su phajana in ba su leite ko IAS cadre post wa MCS na su occupy to ba gumba yes administrative reforms no doubt adu budi da kar le ei expert yam oidra so dum haijar wai ge durum da to go bu hoji ki se unitedly akhoi na manipur praja me yam na to ba mathau tai ba sei si da this is aina hairi the outcome of the consequences of KZC and Chief Minister Khan Chan meeting in Guwahati Hairadi, I don't think I will be wrong. Edi lalam da bayai ba because sigi nexus me amse Honorable Deputy Chief Minister na adugi post to Chief Minister da one of aga highway ki politics power pai bani na adu kadugumba adu mafam dugi MLA khana so back to bani na adu to ba taradi zomi ga mar ki interest ju munna ba. Similarly or hojik mayam na conscience da hainer ise minister di imphal da nakpa ngamba margi ngusang lurga waiphei zomi gi khaute nak phang phang tho e haira kan chi da adu ki di le hora banina the so called cookie sing so nga sai ba last pass of tongchin bane ba so for them KZC and Chief Minister meeting in Guwahati was a breakthrough adu success oidro adu for them but Chief Minister sida lakan sida he struggle buffer zone leite and adu da leite haina mogi statement gido singdong ningai gidabak he struggles inconsistency ki statement adum thole same thing adu hypocrisy tadro inconsistency adum leba tare hypocrisy ne will the people suffer praja se khoi achmain adum authority pai ba kangun na khangba ta do sadra kan se tora kan se khoi bu admaina adum season ba ya brai na khaladi babung I think the future of the people of Manipur is not so healthy yamna bright oide praja mikap thokani mikap tho kan se da khamba ya roi do ba pham lakani it's high time Manipur government should stop appeasement of cookies cookie ki appeasement policy se tok pa mathau tai pro peace oiba thado pro peace oiba mar pro peace oiba kainozomi pro peace oiba mizo moi kambu singtuga hanawari sano tanabiu when these pro peace people take over the society anti peace di masana dum mutkani ba anti peace sing se iron hand season na gado law chakcha le India is law su na lebne ba or su da bazat la idi khangde ba ko adu di su na lebani na I think pro peace kambu sing se support to radi anti peace kambu na take over so kong lamoy in fact so anti peace yam lay ado so pro peace pabung khoi oja khoi thola kan sida pro peace na take over to ra kan sida aran ba to ning ba violent to ning ba kambu sing nga si se take over society to bangam dra kan sida ne ba santi lai se adumai to na in the hills the same has to be applied so yam na phatta ba government or authority da oiro position da leba mi sing na ei ga khatna ba ya ba ei gi disturb to ba ya ba mi sing se han na them ge hai ba wakhan se adum lebani na sida gi ne ba soiri se ma bu adum karan to ba ya ba mi na khetang priority pi ge hai ra kan sida ne ba appeasement policy hai se sida soiri si ne ba so it's very unfortunate I think government of Manipur will revisit their policy towards the restoration process and this appeasement policy hojik it is separate ge wa to wa small transfer posting phau khat na ra kan din da to kha se ba separate di leitre ba
ngasai hairiba highway do som na awang na paibani na awang du na ekhoi gi lam du da am ka khut thinjil le highway sisu technically speaking my department ni na man di justification le ram bai hai ko adu oirasu I think local gi sentiment sing su bahap ta ba mathau tai consensus na chat patai whatever the case it may be order matho di so people na praja na su democratically protest over yai ko adumai to du na violent oina chat pa mohot da adum to ba mohot da moina su back door da adum pabum adum honorable chief minister da ni imphal da lak pani na MLA ni su adum moi su aukala kan da order se rivat to du ngai phau de halloi hai na to radi adum rivat to ni da na so I think moi gi manung gi Ccpur gi dynamics gi policy ne is very interesting it's very interesting so we have to wait isona chanbi du na santi thu na lapo isnu manipur praja mayam na su thigumba mayam sing se skip to ganu these are all interesting things that have been developing in the hills ching de gi tholo pa macha si mayam sing se we are eagerly waiting for that and praja mayam yam thuna santi halapo isnu age my tam oza welcome oza hojiksi akoi gi lady ba separate administration ga chogu issues lady demand for autonomy sigi ofam si mayam kana lady eduga power struggle in Manipur as a whole and power struggle tungan ko dominated area maru na ko se Lamjathang adugo je highway si akoi gi political kanu ama ko ne tool am oina sizna rakpagi si ofam si mayam leire highway si deida akoi gi si de pau kanu si power struggle si highway si meter ora ko pot am khag yam chong na si gi pose lai de duga ngarang nan si de yam kan na ko gi tampak phau da ba ko gi phau tampak phau ru jat pa ya ga da ba ko gi lambi sing sem na ba deputy chief minister da ko gi highway gi pot am lai de sakot ke MLA da highway ko form am lai de si da earth to gi tirol pisin be form am lai de si da ko ning sing ba se tonga tong ba lambi sing ko gi lon na saram ba da German road ki tiger road ki me am lai di masida mai le na ba department sin ma ko jo khang ho de kai na highway gi si da yam na nap am cha da ba hai da si gi post mi su loi ba naidri aduna si gi kan te da highway te da tulama makhak oina sizna rakpa masi gi posina aduga ko gi certain group khara da di ko gi mogi bargaining position jesina hen ma pang kangkhal hanaba kulai mo sina rak private bu hang su lakpa aduna oza karamani yengbi hujik lai ba separate administration gi demand manung ki thoklei ba power struggle aduga highway gi politics punna kamai tham bi ni oza sigi bluntly e dum haije sigi problem embroglio se differences division in Ccpur politics dynamics se this is the outcome of Kukizo Council and Honorable Chief Minister Lamjathang Thadou meeting in Guwahati neba why because KZC haibase Kukizo Council haibase anti popular government ne moise separate administration gi damakta yamna thawai yauna hotnaba kangbu aduni muduna kaino popular government se yauroi yauba yaroi haibne pa adu chumeko pabo moise adu marak sida deputy chief minister position se kampu pirum degi kaino nemcha kibgenna laura kan sida with the portfolio of tribal affairs and hills adugo fix also looks after autonomous district council ko ADC mayam sing se yingsit baneba si tora kan sida when nemcha kipgen na sarkar constitutional obligation levagi bharat sarkar so upai later kan sida PR extend to ba yadra kan sida popular government form to be tora kan sida 10 MLAs do ahum hai tare ahum do da ani do zomi ne vungzagin valte paite zomi aduga LM khaute wifi zomi mabani duga pu vungzagin valte lekhidre adu resu mar ye da ngosanglo sanate si mi humse imphal da laga they are very much cooperative to popular government adubu kampu pirom si sida ahum nasu kimneu hangsing ne ke pi dai oiserba su hoklet kibyan side to kano da oiserba su mo su der moi ge neutral gumba gi type da wangang de to dobu kampu pi si sida nemcha kibyan ma sina government part of the popular government dai fal mak lak tar basu now laiba matrices equation se kaino hai tar adi Delhi da chala ganda hala kan sida moi se popular government da yaude BJP ki MLA oina
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯁ MLAꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯔꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯟꯇꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯜ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯂꯦꯠꯖꯃꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯆꯤꯟꯂꯨꯟꯊꯪ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯖꯣꯃꯤ ꯃꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯃꯤ ꯃꯥꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯖꯁ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯥꯟꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ every third of the month moina separation day kaijalaga aduga observe to ba kambudo just because of one post of transfer and posting si sida moi se manung se yamna division leye ba ko how authority ya adoi taradi government haiba se authority ne ba power paye ba sigi power se kana gi damak ta no praja nungai na number gi damak ta ne ba adu lenga pairiba government duna position de leiriba kambuduna praja nungai hannabagi natbida adugi du misuse of power la kan se da si problem thole is neme so likewise hojik taruk manung tara manung du da tare de zomi ga mar leikhre som kampu pi gi chochampu kampu pi gi se ahum chat khre ba pabong ado itaradi ko mikan kaya le hokrage adu mari ne ba mari manu do lepa hokip su silent neutral ma oina chakre ba ahum people's MLA na ahum henglep ne saikot ne singat sigi MLA sine ba akhoi yeng ba ya ba se moi kangbu jina previously hanasu district council si da midday meal se kanano marda piramo haina matam dugi mantri aduda su amarak I khreba transfer posting nate ko work allocation method phau midday meal du kanano ma Mrs. Chombo hokip maduda sinara mo haina dio phau se iraga te lekhraba ne ba te to ba transfer posting di even department manu ma yo work allocation phau khuthin ji le ne now lagning ba point di hojik se zomi marse they are never cookie adubu cookie mizo so they are never cookie marak tu da thadou se cookie ni haira kan se da akhoi thadou sing tongthora kan de akhoi cookie na te thadou di thadou ina leje haira kan se da lem hori ba cookie haiba se moi se kana no hai tara di moi kangbu siga cookie zo council kangbu sine ba siga honorable Khemchan ma se warisa ne ba warisa na kan se da yamna pam drabasu cookie zos council gi damak te di last bus gumbane ba it's an opportunity maram di kayino hai tara di lengak su lakhre moi di power su leitre adu anti establishment oina MLA oina leba tara di power leiter bani na moi ne su escape got si tora kan si da honorable chief minister Khemchan ga understanding pre-understanding tora kan si da ba tondo mafam do aman so amtang pabum amtang yengbiyo ba mafam do hainara kan si da imphal mang di nungai tabani na Guwahati da oina khoi na yanara kan da haibani na so before writing the letter there must be understanding that means it's a pre-understanding meeting ne ba adu oira kan si che ibudi ke sukai di daina che ira kan si da mayam manipur praja mayam sauri se adu ne ba now adu gisu another controversy amane ba adu thamdo khi se adu pre-understanding amane budi haiba yai ba pre-understanding madung na meeting pangthoe ba meeting je kana na initiate to ino hai tara di moina di honorable government na Khemchan na mana initiate to ro pagini hai ba KZC na adu buta seng na di KZC oina moida line lo bune ba last bus gumbane ba khodong chaba du lo bune otherwise khoi se thadou gi so du meite ga yanare zomi gi ani gi so chakre mar gi so chakre adu di khoi ku ki se adu le hodo ra bani na khoi flop chat to ra bani khoi se here and get to ra kan ji da nem cha si da ka chan na kan ji da honorable nem cha gi ko thang ji da moina Guwahati gi meeting du pang thoi me adu Guwahati meeting du honorable MLA Paulun dal su yaw mama samak su adu itaradi Chochanpur gi dynamic se la se ba hoji Chochanpur ki la kan se da yingse hoju zomi gi MLA ani duga mar gi MLA ma hoji transfer to hiba officer do lalthazam haibado nupini ma se she belongs to Mar tribe ne ba aduga magi nupa duna same officer amani magi do wifi da yum pan bane ba adu di zomi tare ba zomi ga mar ani gi MLA ani honorable Musanglo ga honorable Lem Khauten na kan na thing bane ba thing akan ji da ngam da akan ji da honorable chief minister ga mo gi tasal ama lae ba highway lak pa do
highway room gidi honorable nemcha gi se more hojik se weightage khara leibani na adu honorable kaino kambu MLA kambu KZC gi sympathizers MLA kambu duna mo gi proxy ni na through KZC dagi honorable nemcha ga moi se muk pulla kan sida nangi department ge baha so oibani nang de comment to haina scapegoat oina sijina kan sida handak ki se moina apamba post to thamamba ne why CEO is mini chief secretary ne because council ma makhada oza mayam council ma makhada development mayam local self government amai si sida it's like kaina pabung adugi level grade pay gi duda aduda secretary da chatle deputy secretary ne deputy secretary and secretary is equivalent to clerk adu maram duna plum posting ne ba adu gi grade pay du maram odina si gi se yamna tang ba demanding post ama oibe gi maram odina hunsa pam ba toning ba because oza se kari da season na ge ozas are BLO ozas are enumerator ozas are this yam season na idana do taradi this council is very important adu itare mo pam du kaino to ba taidana now forget about all this behind the kaino aspiration mayam du kautho akan se da transfer posting ma tho adi yagada yaroi da sarkar gi order ni na officer in the way yata badina du ingani but the way how they protest over muong gi su moina hairi se those who betray popular government become power ado itaredi ekhoi nangi popular government support to kambu sing se haji ki popular government se da khoi gi irrelevant oi khare haina mo su nungai de ba pen de ba phongdok pune ba ei wari sanara kan da so doi taredi is government doing the appeasement policy haibe gi do cookie appeasement policy ne haibe gi do dum thola khare ba sei se da so now these are all see political just because of small transfer posting sei se da the so called separate administration unity to kai ba yaradi adu the government have that authority law in my here and there dum to already nange kai do adoi taradi see to report mayam sing say I think these are all bound to happen hangi ni meeting the tai nei ba meeting land ne have ne ba when meeting started understanding the dynamics ko maintenance CSOs mayam ate mayam so under dynamics understand to ra kan do to report do yeng it got exposed to report do hanye the disunity in hatred maintain the hatred the disunity unity oi ba yone mo isa ta seng na di aseng ba unity oi ram de have to sin ta eba so now lang ba point di Manipur one piece highway politics adu da appeasement politics to seba now indigenous peoples mayam maroi na khoi mayam community mayam se bhap tamin ba mathau tai ba aduga to ba po se yam luri ba po se sarkar jina sigi se how what is the road map restoration ki process is da moi gi sarkar gi road map kaino hai se ma ek chum na sing na thambi da ba se hoi gi praja ji awa ba ne ba now do taradi now government public gida yamna clear oire zomi kambu na thinge mei su thare ko kari furniture mayam lo tho kan sida moi gi district council gi executive officer gi mei tha khare khot khare ado taradi how far kayam chathaki gani maram di pending issues mayam le maram di bu honorable MLA Valte gi dead body su kaino funeral to bangam dri adi matak si gi amukal lai ado itara di moina district tongan ba akoi zomi gi oina specific gi kuki ga samna daba DC office DC SP office samna daba kuki ga akoi punning daba gi adu gi wakhandu le rabani na kadai phau Manipur government na kai to gani so hojik se rule law mayam sing sa phakto ga langnara ga kana ba ponte ba si di ko langnara di nu wate do rule law sin na chahi hum adu da du yaroi law su leite ba phajana rule transfer posting policy gi su aina if I'm not wrong ei lanam da badi phajana leite ba ko IAS gi IPS gi cadre post CCC hai bi su phajana in ba su leite ko IAS cadre post wa MCS na su occupy to ba gumba yes administrative reforms no doubt adu budi da kar le ei expert yam oidrba so dum haijar wai ge durum da to go bu hoji ki se unitedly akhoi na Manipur praja me yam na to ba mathau tai ba sei sida this is in a the outcome of
the consequences of KZC and Chief Minister can chan meeting in Guwahati Hairadi, I don't think I will be wrong. Edi lalam da bayaiba because sigi nexus me se Honorable Deputy Chief Minister na adugi post to Chief Minister da one of aga highway ki politics power paibani na adu kadugumba adu mafam dugi MLA khana so back to bani na adu to ba taradi zomi ga margi interest zu munaba. Similarly, or hojik mayam na conscience da hainer ise minister di imphal da nakpa ngamba margi ngusang lurga waiphei zomi gi khaute nak phang phang tho e higher kan chi da adu gi di le hora banina the so called cookie sing na sunga sai hai ba last pass of tongchin bane ba. So for them KZC and Chief Minister meeting in Guwahati was a breakthrough. Adu success oidro adu for them, but Chief Minister sida lakan sida he struggle buffer zone leite and adu da leite hai na mogi statement gitu singdong ningai gitu bakta he struggles inconsistency ki statement adum totally same thing adu hypocrisy tadro inconsistency adum leba tare hypocrisy ne will the people suffer praja se khoi achmain adum authority paiba kangun na khangba ta do sadra kan se tora kan se khoi bu admaina adum season ba ya brai na khalladi babung I think the future of the people of Manipur is not so healthy yamna bright oide praja mikap thokani mikap tho kan se da khamba ya roi do bo phifam lakani. It's high time Manipur government should stop appeasement of cookies cookie appeasement policy se tok pa mathau tai pro peace oiba Thadou, pro peace oiba Mar, pro peace oiba Tainozomi, pro peace oiba Mizo, moi kambu singtuga hanawari sano tanabiu. When these pro peace people take over the society, anti peace di masana dum mutkani ba. Anti peace sing se iron hand the season nagado law chakcha le India is law su na lebne ba or su da bazat la idi khangde ba ko adu di su na lebani na I think pro peace kambu sing se support to radi anti peace kambu na take over so kang lamoy in fact so anti peace yam le ado so pro peace pabung khoi oja khoi thola kan sida pro peace na take over to ra kan sida aran ba to ning ba violent to ning ba kambu sing nga si se take over society to ba ngam dra kan sida ne ba santi lai se adumai to na in the hills the same has to be applied. So yam na phatta ba government or authority da oiro position da leba mi sing na ega khatna ba yaba egi disturb to wa yaba mi sing se hanna them ge hai ba wakhan se adum lebani na sida ne ba soiri se mabu adum karan to ba yaba mi na khetang priority pi ge hai ra kan sida ne ba appeasement policy hai se sida soiri si ne ba. So it's very unfortunate. I think government of Manipur will revisit their policy towards the restoration process and this appeasement policy hojik it is separate ge wa to wa small transfer posting phau khat na ra kan din da to kha se ba separate di leitre ba ngasai hai ri ba highway do som na awang na pai bani na awang du na ekhoi gi lam du da am ka khut thinjil le hai ba si su technically speaking my department ni na man di justification le ram ba yai ko adu oirasu I think local gi sentiment sing su bahap ta ba mathau tai consensus na chat patai whatever the case it may be order matho di so people na praja na su democratically protest over yai ko adumai to du na violent oina chat pa mohot da adum to ba mohot da moina su back to da adum pabung adum honorable chief minister da ni imphal da lakpani na MLA ni su adum moi su aukala kan da order se rivat to dingai phau de halloi hai na to radi adum rivat to ni da na. So I think moi gi manung gi cho champur gi dynamics gi policy ne is very interesting. It's very interesting. So we have to wait isona chanbi du na santi thu na lapo isunu Manipur praja mayam na su thigumba mayam sing se skip to ganu. These are all interesting things that have been developing in the hills. Ching de gi tholo pa macha si mayam sing se we are eagerly waiting for that and praja mayam yam thuna santi halapo isunu age mai tam jage. Okay, so thank you so much. Oza mai kendam lak chege. Oza du na now khoi gi topic chida mung let khara ken tong jara kana highway politics sim tang ke lak chege. Haujik si akoi gi highway si khutla yama political tool loina season ra pai pochi mai koina disang sin dei urak la adu handak thoi ba laibak tiba thongdok thonga ning da bai sera sida hida su hena highway sing se political strategy moina koina hena mayek sing immerse tor pagi pochi maka akoina uye aduna highway si akoi gi ki highway aduga laiba se akoi infrastructure by se control tor pagi pot amakha akoina ubasina maybe Ccpur da ora amma boiro akoi hujik chat pa yadna kanglup amadi yamna akan ba restriction amada laide hai tari even though recent statement da akoi chief minister na
कीदना चत्तबनी गे ना हाइजे की बतारगसु बैरियर सी गवर्नमेंट ना मसे की से कईगिनो कीदना मरम दो कनाना सिनगदबना परफॉर्म थु जजना ने पजन थंबी की सिंगम मयाम से लइबा ने कोने चिन हाइवे ना पंगाई हाइब न तब ऑन ग्राउंड दा करीदम के चतप याजिबनो मसिदे चतपदा यहनरिब से करीनु हाइब पोसिमा गवर्नमेंट के सोबो दायित्व दुमक लइदे अदुना की हाईवे सिंग से कोई कंट्रोल तौबा अदुगा इंफ्रास्ट्रक्चरिंग की हाईवे सिंग सिगुंबा कंट्रोल तौसिलपसिना अकोई की ऑन ग्राउंड लइरिबा हाइतरी बैलेंस ऑफ पावर से सिगी रियलिटी से मसी कर्माइना रिफ्लेक्ट तौवेना थंबिनिंगी ओजा ओजा मै के लाक्तिगी ओजा साइमतांग ओजा की बोर्ड से कमाइ थंबिनिंगी ओजा हाईवे की मतंग सिदा ए कइनो स्माइना थमजनिंगे कॉन्फ्लिक्ट थो Amdai to the third May Mamang to the March 10, 2023 to the suspension of Operation the Levy Riba UPF Kakeno Yamakata Organization Kunmanga Manung Sida UPF Dagi Ama Keno Dagi Ama UPF Dagi ZRA Chorichanpur Dagi Ne Aduga KNA Dagi KNO Dagi KNA Chorichanpur Dagi Sini sidagi state government se withdraw to re khoi makhata na moiga yaroi haina matam to gi government honorable chief minister nongtombam biren na luching ba sarkar na decision loki si lora kan sida lemhori ba chandel kampo pi ani si hai tare ko so called cookie dominated area sini si sida kampo pi gi side the KNF ado honorable deputy CM Lamjathang magi nupagi group ne aduga chandil si the UKLF hai honorable let pa ho kip gi mari mata moi se matam du gi sarkar su yawe pa they are part of the government that government withdraws su implement from the two organizations ZRA and KNA adudi Irang na lakre, irang na maram ojo na lakan sa mo siya pulap tinsin kre, tinsin lakan sida, purap tinarakan sida, stalemate malay re, apan ba malay re, mamang chat kadra, maning chat ka, han kadra, hang bangam dre ba. Di marak sida, manipur prasama yam, so su, yimaram ojo na hay na barat sa kaga, dugi proxy, kan na laur akan sida, kay to gage hay tara di, group kharadagi sulo thok pa that pa haiba ki do same stand dum leiri aduga kaino assembly house resolution amasu loki adugi matung du da chief minister do resign to ra kan da sarkar du leirba tar ba su popularly elected sarkar hoire PR government leira kan sida kai to bodage haira de 4th September 2025 sida Kukiso Council Hairi ba proxy kambu group duna highway hangdo ni simultaneously suspension of operation agreements extend to subject to this condition haiba adi the highway politics like the highway yate ba maro ina kampu pi ki national highway dalai riba KNF mogi mara moiduna moina adugi pow yamna highway se ki highway kya le ki highway do sigi ziri ki line ga kampo pi ki stretch ne ba mapur road sine ba sigo ko pai to silak pa mi do da emphasis pi da kan si da ne ba mayam su ching na riba port mayam le sa doi taradi because of this kampo pi ki national highway ki lal ho ba KNF ki maram oiduna ngasi se hangi haira kan si da su do extend to phang banga me ba ado already highway politics like the highway ya de ba aina sometimes khalle railway head your consider infal sida sigi highway da phau sarba gunda to riba politics to ba kampu se kayam kuina to ba ngam ni highway se I used to think sometimes as marak ta khalle ba now sigi maram oiduna KNF gi maram oiduna kampu pi national highway gi maram oiduna masi se su extend to ba ngam ini otherwise it will be difficult for them to extend because PIB gi national MHA gi notice to yengo ba KZC agrees to open national highway highway moi na highway na koi ke dong da thing de no security thamo highway one highway but sakana moi du ga negotiate to highway KZC as well as national highway these are the tools for the government of India to bluff the people of Manipur prasama yam bluff to ningai gi
ko adigi damakta to hi pot ni highway se ina thamjani nge ba so in that term adigi term do the lagba taradi highway politics is very powerful very important ko adigi do important way hangbang amdri chatpang amdri hangbang amdri means like hoi prajagi masen yana dabanina hoi yana ba hoi thadou sing phau se lake haiba sing phau thingba mi sing do moine appeasement policy tora kansida yadabane ba so I think government should stop this politics by any means hangnaba toba mathau tai adugi damak sida public support mathau tai public needs to support the government and public needs to be briefed with proper public ki se security sense of security fundamental rights to piba ngamba kansina security se fazana kan bangam banumit la kansida I think highway se masana kanam tana thingbangamoy because people the people understanding laire hojik se Bharat Sarkar ga su la loba kambu singi moina ningthung nabagi damakta nahak kaino to khibai wane but the longer it goes it will be a disastrous for the people of Manipur highway politics se yam thuna to pa mathau tai ei jamai tamsake okay oza